kārtību uz tavu zemi. Если на твоей земле дома есть еще какой-то беспорядок, Staigā un pravieto, un tu redzēsi atbildi. ходи, пророчествуй, и ты получишь ответ. Jo Dievs dod mums uzdevumu. Потому что Бог дает нам задание. Tie, kas vēl saistīti cietumnieki, Те, которые tie, связаны kas sēž узники, tumsā, kapenēs, okultismā, lāstā, burvestībā, Tie, ka- skaudībā, vecajā raugā, reliģijā. те, которые еще находятся в темноте, в этой старой закваске, во мраке, в гробницах, везде, в колдовстве, Masveidā viņi nāks ārā. они массово Būs будут tautas выходить masveida оттуда. atgriešanās pie kunga. И будет Būs массовое masveida возвращение svētā gara к Богу. izliešanās. Массовое Mēs šeit возвращение. trenējamies. Здесь мы только тренируемся. Bet te ir teikts, kaut kas ir no mums atkarīgs. И здесь сказано, что что-то зависит от 1. нас. Jāņa 1:7. 1 Иоанна 1:7. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzības savā starpā. Un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. No visiem grēkiem. От всякого греха. No elgdevības, kalpības, no visiem grēkiem. От идолопоклонства и всех других Bet te ir teikts, грехов. bet, Но здесь сказано «но». saki, bet, Скажи «но». bet, ja es Но если если un мы, es, если mēs ты и я dzīvojam gaismā, живем во свете, kā viņš ir gaisma. подобно как Он во Pirmais свете. rādītājs, ja mēs esam gaismā, mūsos ir gaisma, Первый показатель, то, что мы свет, в нас свет, tad mums būs sadraudzība savā starpā. что мы дружны между собой. Amen. Amen. Mums nebūs šķelšanās. И у нас не будет Mums разделения, nebūs domstarpības. у нас не будет Mums nebūs разногласий, ķildas strīdi un kaut kādas pārpratumi. у нас не будет каких-то ссор, Konflikti un vēl nezinu kā. конфликтов и еще неизвестно чего. Paaugstināšanās un grūstīšanās garīgā. Повышение и духовное толкание. Mums ir jāstaigā visiem gaismā. Мы должны ходить все во свете. Un Dievs pasauli redzēs, ka mēs esam gaisma. И мир увидит, что мы свет. Ja kristieši ķildojās, strīdās, skauž, Если христиане завидуют друг другу и борются между tad собой, pasauli saka, es neiešu uz tādu draudzi. то мир скажет, я не пойду в такую Jo tā церковь. draudze neatšķirās ne ar ko no pasaules. Потому что эта церковь, она ничем не отличается Pasaulē от viņi ir мира. draudzīgāki. И в мире иногда они Iedzersim даже pa более glāzei, дружнее. Выпьем по kamēr jauni стаканчику, mēs, пока молодые. un vēl nezinu kas. И еще неизвестно что. Visi kolektīvi draudzīgi. Все коллективно, дружненько. Draudzē ir jānovāc šī skaudība. И в церкви должно искорениться зависть. Mēs paskatīsimies, no kurienes tas skaudība nāk. И мы посмотрим, откуда идет эта зависть. Un kas ir jādara? И что мы должны делать. Kad mēs atšķirsim kolosiešiem 3:5. Мы откроем Колоссянам 1:5. 3:5. 3:5. Kas ir atšķīris, saka amen. Amen. Kurš orientējās Bībelē? Kuram ir šodien līdz Bībele? У кого сегодня Библия? Кто ориентируется? Kuram ir abās Поднимите pusēs Библию с griezīgs собой. zobens šodien līdzi? У кого сегодня с собой меч обоюдоострый? Nevis apsis nūja, kā latvieši nesā. А не осиная палка, как латыши носят. Un te ir teikts, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. И здесь сказано, умертвите земные члены ваши. Netiklību, nešķīstību, kaisli, jauno iekāru un mankārību. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любое желание, Tā ir elku kalpība. которое есть идолослужение. Un kur ir mankārība, tur ir skaudība. И где есть сребролюбие, там есть грех, зависть. Tātad šīs divas lietas Эти две вещи ir ļoti tuvu un ļoti sadraudzējušās. очень близкие, они сдружились. Bet Dievs saka, atmetiet visu, novelciet veco cilvēku Но Бог говорит, что скиньте этого старого человека un viņa darbus. и его дела. Novelciet pieradumu veco. Снимите свои Dzīvesveidu. прежние привычки, свой прежний образ жизни. Jānomet šī skaušana, aprunāšana. Мы должны скинуть с себя это обговаривание. Un jāatvelk jaunais cilvēks. И мы должны открыть нового человека. Un 2. korintiešiem 6:16 ir teikts. И 2 Коринфянам 6:16 говорит, Kas kopējs ir Dieva namam ar alkiem? какая совместимость храма Божия с идолами?
Ja mēs lasījām, ka alku kalpība ir netiklība, nešķīstība, kaisla, ļaunā iekāre. Мы читали, что... Kas ir alkdievība? Что такое идолопоклонство? Что это зависть, это сребролюбие, это страсть, это похоть. Netiklība. Прелюбодеяние. Tātad, kas ir kopīgs ar miesas darbiem? И что общего у дел плоти? Jo Galatiešiem 5:19 teica, ka miesas darbi ir netiklība, nešķīstība, izlaidība. Потому что Галатам 6:15 говорится. 5:19. 5:19. Es nolasīšu latviski un tad pēc tam krieviski. Šeit ir uzskaitība. Netiklība, nešķīstība, izlaidība. 20. pantā ir teikts alku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, tad arī sancensība un skaudība, dzīrošana un dzeršana. Галатам 5:19 говорит о делах плоти. Известны они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Tātad šīs lietas ir jānonāvē. И эти вещи мы должны Šīs lietas ir умерщвлить. jānovelk. И эти вещи мы должны снять. Kad daudz saka, man bur aiz sienas, man darās tur, man darās šur, man tur bērnam biksītes kapu kopiņā ieraktas un darās burvi un okultismu kaut ko darās. Многие говорят и рассказывают о том, как у кого-то за стенкой колдуют, где-то еще в садике закапывают штаны Ko tik детей. cilvēki nestāsta? И что только люди не рассказывают. Un kad mēs aizējām uz sarunas otro daļu, И когда мы переходим es ко saku, второй uz части kādu разговора, draudzi jūs ejat? и я спрашиваю, в какую церковь вы ходите? Jūs 10. tiesu maksājat? Вы платите 10-ю часть, Jūs svētojaties, jūs gavējat, вы освящаетесь, jūs поститесь, Bībeli lasat, вы читаете Библию, jūs lūdzat valodās. вы молитесь на языках. Cilvēki pa 10, 20, 30 gadiem. И многие люди по 10, 20, 30 Viņi лет. nesaprot, pa ko es И runāju. они не понимают, о чем я говорю. Ir jānovelk vecais cilvēks un viņa darbi. Мы должны стащить этого старого человека Ja и все его kristietis ir дела. atgriezies patiesi un noslēdz derību ar kungu, Если Иисус говорит, вернись и заключи с ним завет, tad ir kaut kas mums pašiem arī jādara. то мы сами тоже должны что-то Un сделать. nevienmēr kādreiz pat elki stabi un šie amuleti vai šīs kulta vietas И не всегда эти культовые места, амулеты и идолы, ir tie briesmīgākie elki. это не всегда эти самые страшные идолы. Lielāki elki var būt cilvēka sirdī. Самые страшные идолы могут быть в сердце человека. Un ja es to redzēju pie farizējiem, Иисус видел это у un фарисеев. viņš nesaprata, kā cīnīties ar roģu dzimumu. И он не знал, как бороться с Viņš этим родом. brīdināja, viņš saka, sargieties no saduķēja farizēja rauga. Он предупреждал, он говорил, что остерегайтесь фарисейской и саддукейской Jo закваски. Jēzus satikās ar šiem miesas darbiem. Потому что Иисус встретился с делами Un, плоти. kad es lasīju, pat bija sākumā izrakstīju visas raksturvietas, kādas raksturs ir reliģijai. И когда я читала, я выписала местописание о характере религии. Viņi skauž, viņi mankārīgi, Она viņi завидует, viltīgi, она хитрая, она viņi сребролюбивая, nokauž, grib nokaut, она хочет убить, viņi grib nogrūst pa klinti, она хочет столкнуть с viņi горы, grib pieķert. она хочет зацепить, контролирует. она контролирует. Tas ir briesmīgs oģu dzimums. И это ужасный род. Tas ir viss Galatiešiem 5:19. И Галатам 5:19. Un ja es redzēju to, kas iznāk no cilvēka sirds, Иисус видел то, что исходит из сердца человека. tur daudz kas iznāk no cilvēka sirds. И там Mēs очень atšķirsim многое Marka выходит. 7:21. Мы откроем Marka 7:21. Марка 7:21. Jo ja es pats sludināju, viņš saprot cilvēka raksturu būtību un kārības. Потому что Иисус сам проповедовал, Он знает суть человека. Un viņš saka, no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstības, zādzības, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Mēs palūksim krievu tulkojumu. Marka 7:21.
Марка 7:21 говорит о том, что